Buri gihugu kigira umuco wacyo, umugabane ukarangwa n'ibyawo. Afrika yagiye igira amateka yihariye, yewe ni nayo ifite amateka yo gucumbikira umwana w'Imana Yezu. Mu gihe Herodi yashakaga kumwica, aha yamuhungishirije mu Misiri. Nyina Mariya na Yosefu bajyana uyu mwana mu Misiri, umwana washakaga kwicwa. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu mateka, tujye mu gihugu cya Mali, tuganire kuri SUNDIATA KEITA. Uyu yavutse mu 1217, apfa mu 1255. Azwi kandi ku izina rya Mandeng Diara, intare ya Mali, Sogolo Jata mwene Sogolo, Nare Magan na Sogo Simbo na Salaba. Yari igikomangoma kandi washinze ubwami bwa Mali. Umutegetsi wa Mali Mansa Musa wageze Imaka yari mwishywa we. Iki ni ikiganiro Isi n'Amateka kuri BTN. Ushobora kugikurikirana no kuri YouTube yacu Isi n'Amateka, ukadukorera subscribe ndetse ugasangiza n'abandi. Wanaduha ubutumwa unyuze kuri 0788 36 9320. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Ngendimana Nkunda Jean Paul. Inkomoko yanditse yongera ibivugwa cyane mu mateka, hamwe n'umugenzi wo muri Maroc Muhammad Ibn Battuta. Uyu yavutse mu 1304, aza kwitaba Imana mu 1368. Ibi kandi byajyaniranye n'umuhanga mu by'amateka wa Tunisia Cardon wo mu 1332, ndetse wapfuye mu 1406. Bombi bagiye muri Mali mu kinyejana nyuma y'urupfu rwa SUNDIATA, kandi batanga ibimenyetso byigenga byerekana ko yabayeho. Igice cya kabiri cy'amateka ya SUNDIATA cyanditswe n'abantu ba Malenk, kibanda ku buzima bwe. Umuvugo w'icyamamare uzwi cyane mu migenzo mvugo yahanduzwa n'abasekuruza, aba ni aba Malenk. Imigenzo yo mu mvugo ijyanye na SUNDIATA KEITA yagiye ihererekanwa uko ibisekuruza byagiye bisimburana n'abategetsi baho, Jeri cyangwa Jeleu, kugeza amaherezo inkuru zabo zanditswe. SUNDIATA yari umuhungu wa Nare Magan Konate na Sogolo Konde. Aha bitandukanye na Sogolo Kolonkan cyangwa Sogolo Keju, umukobwa w'umugore w'inyamanswa. Uyu yiswe iri zina kubera ububi bwe no guhiga. SUNDIATA yari afite ubumuga kuva mu bwana bwe, kandi nyina Sogolo yasuzugurwaga cyane mu bagore, yahoraga asebanya nabo kandi agasekwa ku mugaragaro kubera ubumuga bw'umuhungu we. Ibi byagize ingaruka cyane kuri SUNDIATA KEITA, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo agende nka bagenzi be. Ibi byari kugira ngo abashe gukura nyina mu kimwaro. Binyuze muri iki cyemezo, umunsi umwe yarahagurutse mu buryo butangaje, aragenda. Bagenzi be baratangara, barumirwa, abandi bagwa igihumure. Muri bagenzi be yabaye umuyobozi. Murumuna wa se wabo Dankaran Tuman na nyina wa Dankaran Sasuma Berete bari abagome kandi barakarira cyane SUNDIATA na nyina. Ubugome bwabo bwarushijeho kwiyongera nyuma y'urupfu rwa Nare Magan, umwami akaba na se wa SUNDIATA, kugira ngo Sogolo ahunge ibitotezo n'iterabwoba ku buzima bw'umuhungu we. Yajyanye n'abana be SUNDIATA na bashiki be. Ubu buhungiro bumaze imyaka myinshi, bubajyana mu bihugu bitandukanye mu bwami bwa Ghana. Hanyuma amaherezo berekeza i Mema, aho umwami wa Mema yabahaye ubuhungiro. SUNDIATA yashimishijwe n'umwami wa Mema kubera ubutwari. Kubera iyo mpamvu yahawe umwanya wo hejuru mu bwami. Igihe umwami Sumaoro Kante wa Soso yigaruriraga abaturage ba Mandinka, intumwa zoherejwe kujya gushaka Sogolo n'abana be, kuko SUNDIATA yari agenewe kuba umuyobozi ukomeye ukurikije abahanuzi. Bamusanze Mema, bamwumvisha ko yagaruka kugira ngo abohore Mandinkas n'iwabo. Agarutse yaherekejwe n'ingabo yahawe n'umwami wa Mema. Intwazangabo za Mali muri kiriya gihe bari mu kigero cye, harimo Tabon Wana, Kamadia Kamara, Faoni Konde, Siala Kuman Konate, Tilamkan Traore. Hari mu kibaya cya Sibi
Aha bashinze ubuvandimwe bw'amasezerano kugira ngo babohore igihugu cyabo n'abantu babo ku mwami ukomeye wa Soso. Ku rugamba rwa Kirina, Sundiyata na bagenzi be batsinze umwami wa Soso maze aba umwami wa mbere w'ingoma ya Mali. Niwe wa mbere mu murongo wa Mandinka w'abami wakiriye izina rya cyami Mansa, umwami cyangwa umwami mu rurimi rwa Mandinka. Ikirangantego cya Mandinka ntabwo kiduha amatariki, ariko abanditsi b'Abarabu n'Abanyafurika y'Amajyaruguru basuye kiriya gice hashize ikinyejana nyuma y'ibyabaye. Banditse ku mpapuro amwe mu makuru harimo amatariki n'ibisekuruza. Ku rundi ruhande, amasomo yanditse yasize andi makuru gakondo yo mu kanwa. Aha ni ukuvuga ibyo abantu bavuga. Sogolo Jata, Sundiyata Keita, Mali Jata nk'uko Ibn Khaldun abivuga mu mpera z'ikinyejana cya 14. Izindi nyandiko zibivuga aha zitora zigira ziti umwami w'intare. Imyandikire ikwiye y'icyongereza, izina rya Sundiyata ni Sunjata cyangwa se Sunjita. Ivugwa vuba Jata yegera imvugo nyayo muri Mandinka y'umwimerere. Izina Sogolo rikomoka kuri nyina, naho Jata bisobanura intare. Ni uburyo gakondo bwo gushima umuntu mu miryango imwe n'imwe yo muri Afurika y'Uburengerazuba, ni ukuvuga Gambia, Senegal, Mali, Guinea by'umwihariko. Izina Sundiyata rimushimira binyuze kuri nyina, risobanura intare ya Sogolo. Izina rya Jata rikomoka kuri Jala, intare. Jara n'ibindi byinshi bitandukanye nka Jata, Jala cyangwa Jada ni itandukaniro ry'akarere gusa, kuva muri Gambia, Guinea cyangwa Mali. Izina rya Sundiyata rero ni inkomoko y'izina rya nyina Sogolo, umuhungu cyangwa itandukaniro ryayo izuba, na Jata intare. Bamwe mu bambara na Mandinkas basabye ko izina rya Keita risobanura koko umurage w'ururimi rwa Mandinka, kandi ko izina rya Sundiyata ryitwa Konate, imyandikire y'Igifaransa muri Mali, aho Mandinkas bagize ubwoko bunini. Bavuga ko se wa Sundiyata Keita na Remagan Konate yafashe izina ry'umuryango nyirizina Konate, mu gihe abamusimbuye bari Keitas. Izina Keita ni izina ry'umuryango aho kuba izina. Nubwo mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika y'Uburengerazuba umuryango ushobora kuba umeze nk'izina ry'umuryango, ibintu nk'ibi ntibaho hagati y'izina rya Keita na Konate. Izi ngingo zombi zemeza ko Keita atari izina nyaryo, ahubwo ko ari izina ry'umwami, nubwo Sundiyata yitwa Sundiyata Keita. Mu bitabo byinshi by'abahanga niko bigaragara. Kugeza ubu nta bwumvikane hagati y'intiti zerekeye izina Sundiyata Konate. Reka turebe ku ntambara ya Kirina. Intambara ya Kirina ni amateka ya gisirikare y'ubwami bwa Mali. De la Fosse yabanje gusaba ko sekuru wa Soumaoro Kante abifashijwemo n'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro ba Soso ba Kainaga bafashe ibyasigaye mu bwami bwa Ghana bwirukanywe, maze mu 1180 Diala Kante se wa Soumaoro yigarurira Kawumbi Saleh y'inyinyi ingoma y'Abayisilamu, akomeza ingoma ya Dialiso. Umuhungu we Soumaoro yagiye kumusimbura maze atera igitero muri Mandinkas. Igikorwa cya mbere cya De la Fosse cyamaganwe kandi kijugunywe n'intiti nyinshi zirimo Monteil, Cornevin. Nta Diala Kante wabaga mu magambo. Ibyo byari inyongera ya De la Fosse yari inyuranye n'inkomoko y'umwimerere. Ubwumvikane ni muri 1235 Sundiyata wari warokotse kimwe mu bitero bya Soumaoro mbere yari yagiye ku rugamba abifashijwemo na bagenzi be kurwanya umwami Soumaoro wa Soso. Nubwo umurwanyi w'intwari Soumaoro yatsinzwe ku rugamba rwa Kirina nko mu 1235,
Sumaworo afatwa nk'umwe mu baharaniraga inyungu z'idini gakondo ya Afurika. Nk'uko File abivuga, Sumaworo niwe wahimbye Buffalo na Dan, gitari y'imigozi ine yakoreshejwe n'abahigi n'abenegihugu. Nyuma yo gutsinda ikirina, Sundiata yigaruriye ibihugu byahoze byigaruriwe na Soso kandi ahabwa amahirwe mu bagize uruhare mu gutsindwa kwa Sumaworo. Abahoze ari inshuti za Sumaworo nabo nyuma baratsinzwe, cyane cyane umwami wa Jolof. Imvugo gakondo ya Serel ivuga umwami wa Serel wa Jolof. Jolof wagize uruhare mu bupfumu kimwe na Sumaworo waje gutsindwa na Tiramakan Traore, umwe mu bajenerali ba Sundiata. Nyuma y'uko Sundiata yohereje abantu be gufungura amafarasi muri Jolof, biravugwa ko igihe Sundiata yoherezaga aba bantu be i Jolof kugura amafarashi muri Karwan yuzuye zahabu, umwami wa Jolof yatwaye zahabu n'amafarashi yose. Azwi muri bamwe bakoze ubujura bw'amafarasi mu gitero cyo kwihorera. Sundiata yohereje generali we i Jolof kugira ngo yice umwami. Bikekwa ko ndetse binashoboka ko uyu mwami wa Jolof uzwi ku izina rya Mansa Jolofing cyangwa Jolofing Mansa yashyigikiye Sumaworo ku rugamba rwa Kirina. Ibi kandi bishoboka ko ari uw'ingoma ya Jolof ababanjirije Diyaw na Ndiaye. Ingoma ya Jolof kugeza ubu bike bizwi ku ngoma ya Jolof nibyo tuvuze. Ndiaye yateje imbere avuga ko Jolofing Mansa yashyigikiye Sumaworo cyangwa se Sumagulu uko tubivuga kuri ubu, kubera ko nkawe yangaga Islam. Yakomeje avuga ko umwami wa Jolof yambuye amafarashi Diata. Sundiata amwoherereza uruhu avuga ko agomba gukuramo inkweto kubera ko atari umuhigi cyangwa umwami wari ukwiriye kurira ifarashi. Aha reka tuhareke iby'iyi ntambara kuko tubyumvisheho, ahubwo noneho turebe uruhare rw'iyi ntambara ndetse no mu bijyanye n'iyobokamana. Mu gitabo cyo mu mateka rusange ya Afurika, umubumbe wa 4, page 133, Jibril Tamsil Niane avuga ko Sundiata ari umuyisilamu. Sundiata afatwa nk'umuhigi ukomeye n'umupfumu ukomeye. Abayoboye babo biganjemo imyizerere gakondo kimwe na Sundiata. Icyakora bamwe mu basimbuye Sundiata bari abayisilamu, aho Mansa Keita ari umwe mu bazwi cyane. Bamwe mu bakirisitu ndetse n'abayisilamu nyuma bongeye ku mugani wa Sundiata bavuga ko Sundiata afite inkomoko y'abasekuruza mu basangirangendo ba Muhammad Imak, ni ukuvuga Bilal ibn Labar. Akavuga ko ari umusimbura wa Dul al-Qarnayn, umutsinzi n'umwami uvugwa muri Quran. Bakunze gufatwa nk'ibivugwa kuri Alexandre Mukuru. Ibirego nk'ibi byavuzwe n'intiti nka G. Wesley Johnson ko nta kindi uretse ubuzima gatozi bwa Kisilamu mu bihugu bya Afurika, aho ubuyisilamu ari ryo dini ryiganje nka Senegal, kandi aho abenegihugu b'abayisilamu bagerageza guhuza amateka ya Afurika n'ubuhanuzi. Muhammad ngo yabakomoka ku murongo ukomokamo cyangwa akavuga ko sekuru w'umuntu w'amateka yari uwo mu bwoko bwa Muhammad, cyangwa ko yari umwe mu bayoboke be, kugerageza kubatandukanya n'amateka gakondo yabo yo muri Afurika. Nubwo Sundiata atari umuyisilamu, biragaragara ko umugani w'umwimerere wa Sundiata waje kugira ingaruka ku byo Ralph Austin yise umuco wa Islamicate, ni ukuvuga guhuza umuco wa Kisilamu n'Abarabu. Nyuma yo gutsinda ikirina, Mansa Musa yashinze umurwa mukuru we Imiyani hafi y'umupaka wa Mali na Guinea, afashijwe n'abajenerali be Tilaman Khan kuba umwe mu bantu bakomeye. Yakomeje kwigarurira ibindi bihugu. Ibihugu by'ubwami bwa kera bwa Ghana byaratsinzwe. Umwami wa Jolof yatsinzwe na Tilaman Khan, maze ubwami bwe bugabanuka buhinduka igihugu gikomeye.
Tiramanikal amaze gutsinda uwahoze ari umufasha wa Sumaworo yinjiye muri Senegal y'ubu, Gambia na Guinea Bissau arabitsinda. Tiramanikal yari afite inshingano zo kwagura Senegambia. Aha ni Senegal uterenyijeho Gambia. Ikab, igice cya Guinea Bissau y'ubu, yatsinze umwami ukomeye wa nyuma Bainok, umwami wa Kikikol, maze yigarurira igihugu cye. Kikikol ukomeye yarishwe maze ubwami bwe bwitwa Kaab. Sundiata yari ashinzwe kwigarurira Diafunu na Kita. Nubwo ibihugu byigaruriwe byasubizwa Mansa wa Mali, Sundiata ntabwo yari umwami wuzuye nubwo iryo zina ribisobanura. Ntabwo bishoboka ko yari afite ubutware bwa rubanda. Bivugwa ko ku ngoma ya Mali yayoborwaga nka federation, kandi buri bwoko bugira umuntu buhagarariye mu rukiko. Amoko ya mbere yari imiryango ya Mandinka ya Traore, Kamara, Koroma, Konde. Kandi birumvikana ko Keita, inteko nkuru ya Gbala, yari ishinzwe kugenzura imbaraga za Mansa, kubahiriza amategeko ye mu bantu babo no guhitamo uzamusimbura. Ubusanzwe umuhungu wa Mansa, murumuna we cyangwa mushiki we. Ingoma yateye imbere kuva mu kinyejana cya 13 kugeza mu mpera z'ikinyejana, ariko itangira kugabanuka kuko ibihugu bimwe na bimwe by'abami byajugunye ingogo ya Mali maze byongera kwigenga. Bamwe muri aba bahoze ari abanyamuryango bagiye gushinga ubwami bwabo. Mansa Sundiata Keita yapfuye mu 1255. Muri rusange uyu ni umwaka wemewe w'urupfu. Hariho amakuru make cyane yerekeye icyamuteye urupfu. Ntabwo hariho verisiyo zitandukanye gusa, cyane cyane izigezweho. Ariko imigenzo ya Mandinka ibuza kwerekana ahashyinguwe abami babo bakomeye. Bamwe bavuga ko yapfuye azize kurohama agerageza kwambuka uruzi rwa Sankarani hafi ya Niani. Niba umuntu agomba kwizera Delafose, yishwe n'umwambi kubw'impanuka mu muhango. Abandi bakomeje bavuga ko yiciwe mu myigaragambyo rusange. Kugeza ubu impamvu y'urusange y'urupfu yemewe ni ukurohama mu ruzi rwa Sankarani. Aha urusengero rwitirirwa izina rye ruracyariho, Sundiata Dan, bisobanura amazi maremare ya Sundiata. Abahungu be batatu, Mansa Wali Keita, Mansa Wati Keita na Mansa Khalifa Keita, bakomeje kumusimbura nka Mansas y'ubwami. Umutegetsi w'icyamamare wo muri Afurika y'Uburengerazuba kandi wishyira hejuru, Mansa Musa yari mwishywa we. Umurage. Andi makuru, Gibara na Kurkan Fuga, ingabo zikomeye zagize uruhare runini mu gutsinda kwa Imperial Mali cyangwa se kwa Empire Mali ku ngoma ya Mansa Sundiata Keita. Inguzanyo zatsinzwe na Mali ntizishobora kwitirirwa Sundiata Keita, ariko zisangirwa kimwe n'abajenerali be. Kandi muri ibyo Tiramanikal Traore yagaragaye nk'umwe mu bajenerali b'intwari n'intwazangabo zo mu bwami bwa Sundiata. Icyakora mu buryo bwagutse ku mateka y'igisirikare cya Afurika y'Uburengerazuba, Sundiata yagaragaye nk'umuyobozi ukomeye washoboye gutegeka ubudahemuka bw'abajenerali be n'ingabo. Ku ngoma ye nibwo Mali yatangiye kugira imbaraga z'ubukungu. Inzira yakomeje n'abamusimbuye igenda itera imbere bitewe n'imirimo y'ubutaka yasuzweho na Sundiata wagenzuraga inzira z'ubucuruzi n'akarere ka zahabu. Itegeko nshinga ry'imibereho na politiki ya Mali ryatangiye gukurikizwa ku ngoma ya Mansa Sundiata Keita, azwi nka Gbala na Kurkan Fuga. Nubwo bitanditswe ndetse bikaba byahinduwe no gusubiramo, kandi igihe byandikwaga bwa mbere mu nyandiko byari bimwe mu bigize imibereho n'imibereho ya politike bya Mali. Amenshi muri ayo mategeko yashyizwe mu itegeko nshinga rya Mali y'ubu. Sundiata Keita ntabwo yari umutsinzi gusa washoboye gutegeka ingoma nini ifite amoko n'indimi zitandukanye, ahubwo yanateje imbere uburyo bwa Mali bwo guhinga, kandi bivugwa ko yazanye ipamba n'ububoshyi muri Mali.
Kugeza ku iherezo ry'ingoma ye bivugwa ko umutekano wuzuye watsinze mu butegetsi bwe bwose. Urebye ku isi hose, Sundiata n'ingoma ya Mali yigishwa mu mashuri menshi, za kaminuza n'amashuri makuru, atari muri Afurika y'Uburengerazuba gusa no mu bice byinshi by'isi. Bamwe mu bahanga nka Ellen Snodgrass abandi babonye ko bisa na epic cyangwa se agasongero ko mu kinyejana cya 13 Sundiata na filime ya animation ya Walt Disney yo mu 1994 Umwami Ntare. Disney yakomeje avuga ko iyi filime yatewe inkunga na Hamlet na William Shakespeare. Mu 1955 Burkinabe film Keita Héritage du Griot ivuga umugani wa Sundiata Keita Age of Empire 2. Uyu mukino uri mu buryo buri high definition. Ubwami bwa Afurika burimo ubukangurambaga bw'ibice 5 byerekana Sundiata, uwavukanye ubumuga, uwanditse ibigwi, umurwanyi. Uyu wumvishe byinshi kuri we, yewe nawe wakubaka amateka yawe. Ikiganiro ni isi n'amateka, ugikurikira kuri BTN, ukibona kuri channel yacu ya YouTube yitwa Isi n'Amateka. Ndashimira cyane mwe mwese mukomeza kutwereka ko muba mudukurikiye kandi munakurikiye gahunda BTN TV bategurira. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp ukanaduha igitekerezo cyawe usiga ubutumwa bugufi aho unyura kuri 0788 366 9320. Ibiganiro byacu byose wabisanga kuri iyi channel Isi n'Amateka. Ndimana Jean Paul, mukomeze gukurikira ibiganiro BTN TV bategurira. Ishya n'ihirwe kuri mwese.